bareng Kak Utri lagi. Kok aku cantik banget sih di sini? Epek. Ya, oke. Sama-sama nggak pulang kampung dong. Sendiri dong di Jakarta dong. Enggak. Demi Assalamualaikum, salam sayang dari aku Selfie. Untuk semuanya jangan lupa subscribe ya. Bareng Kak Utri lagi. kok aku cantik banget sih di sini? Epek. Ya, oke. Sama-sama nggak pulang kampung dong. Sendiri dong di Jakarta dong. Enggak. Demi agar tidak membawa virus kalau kita pulang ke Jakarta, menghindari penularan COVID-19. Mbok berita nih hari ini, Mbok berita. Ada informasi aktual juga yang akan kami hadirkan hingga ada kerja. Dilengkapi juga dengan tausiah ustaz. Karena ini adalah ustaz anggapi ya, tentu saja. Allah aghizna ya Rasulullah ya di malja alaika salawatullah abdun bilbal yartaji lasmal jud bil jawab marhaban qad qabalna antal ma'ruf bil judi makriduyuf inni mahuf aghisni bihakillah antal ma'ruf bil judi makriduyuf inni mahuf aghisni bihakillah antal habibu a'dam sirul mujib hasya yakib man laza bi rasulillah antal habibu a'dam sirul mujib hasya yakib man laza bi rasulillah. Allah aghizna ya Rasulullah ya di malja alaika salawatullah abdun bilbal yartaji lasmal jud bil jawab marhaban qad qabalna anta ma'ruf bil judi makriduyuf inni mawhuf aghisni bihakillah anta ma'ruf bil judi makriduyuf inni mawhuf aghisni
syakib man laza bi rasulillah. Antal habib wa adum sirrul mujib. Hasya syakib man laza bi rasulillah. Bulan yang dinanti-nantikan telah tiba. Izinkan ku untuk beritakan, bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Syukur kita bisa menyambut